كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسهم بالمؤمنين علما ورفقا. Bulan haji banyak anak perawan dikawinin. Untuk syarat terakhir, rombongan abang bisa ngaji. Coba bang, siket dibawain. Bang, paling enak kue bingkai. Apalagi kalau dicobain. Betul. Jangan kata baca siket, ngaji semua masuk ke lakonnya. Coba deh bang. Pengantinnya langsung. Pengantinnya langsung. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والباقي الصفا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطل الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسهم بالمؤمنين علما ورفقا. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على والنبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waduh mantep. Gimana bang? Apanya bang? Masalah berkelahi saya udah lakuin ya. Betul. Masalah baca siket ngaji kan Benar. Tapi masih ada salah-salah namanya. Cukup deh bang. Kalau kata orang dulu bilang ucapan orang tua kita selalu anggap keramat. Kalau ngomong dia selalu hati-hati. Apa rombongan semua datang dengan segala hormat. Kita terima di sini dengan senang hati. Atur lagi deh bang. Apa tuh? Ikan patin dalam keranjang kalau mau dibawa terasi berat. Kita doain nih Bang Adit sama Koseti jodoh rezekinya panjang dari dunia sampai akhirat. Barakallah bang, masuk bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.